Assalamu alaikum YouTube görücüler, at suyucular. Bugün özgöçe bir tay görsetөбүз. Çağır tay doğanlar. Öspürüm 1 yaştan biraz ötüp kalgan. Kara çağır eкен туғандар. Азыр şu tay boyunca dagы маалымат беребиз туғандар. Баштары дагы өзүнө жарашкан экен. Эриндери оостору дагы чар болот экен, көзүнүн айланасы. Тайдын жоондуктары дагы өтө сонун туғандар. Буттары таза, шишиктери жок. Сан эттерин дагы көргүлө. Жаныбар пачка тай экен. Сорлар, чарларын карагыла. Арка жагына көрсөтүп койчу. Арка жактары да. Бияк бетинен туғандар, экинчи бетинен. Bu çar kara çarları seyrek кездешет туғандар. Мындай кара чарын табыш кыйыныраак. Узундуктары, чоңдуктары дагы жакшы туғандар. Фигураларын көргүлө, санеттерин. Алдыңкы колундагы булчуңдары. Төштөрүн карагыла. Туғандар толық көрүнүш тайын. Машаллах деп койгула, карагылачы. Кандай керемет. Мына туғандар тай аксыда баазы 130 миңге, баазы 138 миңге туғандар. Адашып калыппыз, азыр ээси тууралап айтып койду. Номерлерин калтырабыз туғандар, байланышка чыга бересиңер тайга. Чаар тай туғандар. Баштарында көргүлө, мына кабактарын карагылачы, башкача экен. Эриндерин, оосторуна карагыла. Форелдин чаарына окшош экен. Жаныбар, көздөрү башкача экен. Мына туғандар тай ушул болду. Номерлерин калтырабыз, контакттарды байланышка чыга бересиңер. Санеттери, булчуңдары төкүштүү экен, плотный экен. Sonlarını karagılaç.